Konzervacija odevnih predmeta iz etnografske zbirke Narodnog muzeja u Aranđelovcu je zahtevan, ali i značajan projekat, jer čuvanje i održavanje te odeće je važno za razumevanje razvoja Aranđelovačke opštine, kaže kustos etnolog Nevenka Dojić. Kulturno nasleđe koje proučavamo mi u muzejima kao kustosi je, svima je to jasno, deo našeg identiteta, ako ne i nosilac našeg identiteta. Zbog toga posao kustosa, osim toga što istražujemo, popisujemo, evidentiramo, opisujemo predmete, nabavljamo, naša glavna i osnovni naš posao jeste očuvanje tih kulturnih dobara, odnosno tog našeg kulturnog nasleđa, a ono što takođe jeste osnovni deo našeg posla jeste istraživanje u smislu zašto je taj predmet važan za nas, zašto je, na primjer, taj mintan važan za nas Aranđelovčane. Zbog toga što će da nam pokaže da je jedan abadžija se osmelio da uradi terzijski rad, da dobije majstorsku potvrdu, da je on abadžija, iako je nastupio kao terzija. Na osnovu toga, mislim, Tihomir Prodanović je jedan od poznatijih i viđenijih abadžija bio u Aranđelovcu toga doba. Zatim, da je radio, s kim je radio, ko je bio u njegovoj okolini, sa kakvim materijalima je radio, ko je kod njega kupovao, da li je bio. I to sve te sitnice i svaki jedan najmožda beznačajniji detalj koji se vama učini da nije toliko važan, može nama dosta da govori o bukvalno vremenu o kome pričamo. Tako da podsjećam ovom prilikom koliko je Aranđelovac iz jednog zanatlijskog centra ovog dela Šumadije izrastao vrlo brzo i u industrijski centar, tako da možda se može reći, eto šta sve možemo zaključiti, možda se može reći da Aranđelovčani posle Drugog svetskog rata nisu imali šok industrializacije, kakav je recimo bio karakterističan za mnoge krajeve Jugoslavije posle Drugog svetskog rata, jer smo mi već bili gospoda koja je imala i svoje zanatlije i svoju industriju i već jedan stil života koji je odgovarao mnogo razvijenijim varošima nego što se Aranđelovac, nego onako kako se Aranđelovac tada vodio. Tako da identitet, u stvari to je identitet našeg grada. I Obrenovići, i Karađorđevići, i zanatlije, i glina, i kisela voda, i park, i banja, i sve ono što, to jeste naš posao nas kao kustosa, da sve to stvorimo, uklopimo u jednu celinu i da svakodnevno mi nalazimo neke nove informacije koje se možda i ne uklapaju u dosadašnje znanja. Vidite šta kolega Vladan Milivojević radi sa dvorinama i šta je čovek našao u poslednjih nekoliko godina. Tako da svi treba da razmišljamo u tom smeru i svi treba da razmislimo na koji ćemo način da prihvatimo, jer to čime ćemo da se pohvalimo, znate, ja sam iz Aranđelovca, to jeste jako lepo i jeste za pohvalu, ali donekle je malo i obaveza. Iza toga treba da stoji neko predznanje o samoj istoriji grada. Pa da, zato smo mi tu, izvolite u muzej kad god hoćete. To ja često kažem deci, dobrodošli u muzej, mislim i posetiocima, inače, dobrodošli u muzej, ovde možete da čujete samo istinu, jer sve moje kolege i ja prilikom pisanja tekstova zaista ne možemo baš da kažemo, možemo da iznesemo naše pretpostavke, ali je ipak mnogo pametnije izneti činjenice.